дуруд, имрӯз шанбе 5 сентябри 2020 сол аст ва пахши мустақими барномаи иттилооти ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро бо муҳимтарин таҳаввулоти ҳафтаи равон мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ин ҳафта 31 август рӯзи душанбе вазорати телекоммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Русия ҷадвали навбатии парвозҳои содиротӣ аз Тоҷикистон ба Русияро эълон кард. Хабар дода буд саҳифаи расмии телеграми вазорати телекоммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Федератсияи Русия. нафароне ки ба парвозҳои содиротӣ аз Тоҷикистон ба Русия роҳ дода мешаванд ки дорои шаҳрвандии Русия мебошанд. инчунин шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои вуруд ба Русия асос доранд. асосҳои мазкурро аз ҷониби мақомоти Русия тасдиқ гардидааст ки ба инҳо нафарони дорои ҳаққи истиқомат дар Русия дошта ва фарзандони нафарони дорои шаҳрвандии Русия доштаро дар бар мегирад. ҳамин тавр аз 31 август то 13 сентябр аз Тоҷикистон ба Русия 13 парвоз ба нақша гирифта шудааст. ин парвозҳо ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар ва Екатеринбург анҷом дода хоҳанд шуд. инчунин парвозҳо аз 31 август то 5 сентябр аз рӯи нақша анҷом дода шуда истодаанд ва парвози SVR 8968 душанбе Краснодар 6 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8424 душанбе Москва 7 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8642 Хуҷанд Санкт-Петербург 7 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8954 душанбе Екатеринбург 8 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8426 Хуҷанд Москва 10 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8880 душанбе Санкт-Петербург 11 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8928 душанбе Самара 13 сентябри 2020 сол, парвози SVR 8968 душанбе Краснодар 13 сентябри 2020 сол ба нақша гирифта шудааст. арзиши чиптаҳо тақрибан 400 евро гуфта мешавад. барои кӯдакони то 12 сола ва то 2 сола мутаносибан 50 ва 90% аз нархи умумии чиптаҳо тахфиф пешбинӣ шудааст. кишвар вазорати корҳои дохилӣ ва адлия, прокуратураи генералӣ, кумитаи тафтишот, кумитаи амният, шӯрои амният ва дигар сохторҳои калидии Беларус дохил мебошанд. латвия, литва ва эстония аз иттиҳоди аврупо даъват карданд ки фавран чунин таҳримҳоро алайҳи мақомоти Беларус қабул намоянд. пештар хабар дода шуда буд ки 118 мансабдори Беларус метавонанд дар рӯйхати 30 кишварҳои Балтика шомил шаванд. рӯзи 9 август дар Беларус интихоботи президентӣ баргузор шуд ки дар он мувофиқи маълумоти комиссиони марказии интихобот барои пурсӣ Александр Лукашенко бори шашум бо касби беш аз 80% раъии овоздиҳандагон пирӯз шуд. дигар номзадони собиқ ба натиҷаҳои овоздиҳӣ розӣ нестанд. барои вуруди ғайриқонунӣ ба Русия шаҳрванди Тоҷикистонро то 4 соли зиндон таҳдид мекунад. ҳанӯз дар соли 2018 аз ҷониби сарроясати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба вилояти Москав дар нисбати як сокини 45-солаи ҷумҳурияи Тоҷикистон барои маъни вуруд ба қаламрави Федератсияи Русия то соли 2022 қарор қабул карда шудааст. аммо ин садди роҳи ин нафар нагашт ва ӯ 3 маротиба марзи Русияро ғайриқонунӣ убур кардааст ки акнун ба дасти мақомот афтодаву то 4 соли зиндон онро таҳдид мекунад. طبق اطلاع دفتر مطبوعات خدمات فدرالی امنیت روسیه اوید به ولایت اومسک یک شهروند خارجی پس از خارج شدنش از فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان با نام و نسب دیگر شناسنامه گرفته است که پس از آن 3 مرتبه سرحد دولتی فدراسیون روسیه را غیرقانونی عبور نموده است و دیده و دانسته دلیل تغییر دادن معلومات را هنگام نظارت سرحدی پیشنهاد ننموده است. حالا مقامات تفتیشاتی تمام جزئیات حادثه را تحقیق می‌کنند. طبق قانونگذاری جنایتی روسیه گمانبر با این عمل خویش می‌تواند تا 4 سال پشت زندان رود.
شما جنبست خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. سال 2020 شماره اهالی روسیه 158,000 نفر کم می شود که نشان دهنده نهایی در 14 سال اخیر می باشد. این از متن لایحه نقشه یگانه حکومتی برای رسیدن به هدفهای رشد ملی روسیه در دوره تا سال 2024 و برای دوره و نقشه‌گیری تا سال 2020 تا سال 2030 برمی‌آید. می‌نویسد تلویزیون اربکا. طبق این سند روسیه تنها تا سال 2022 میتواند با دینامیک مثبت افزایش اهالی نائل شود. نشریه قید می‌کند که حجت در آینده هم تغییر خواهد یافت. قبلا رهبر مقامات روسستات روسیه پاول مالکوف گفته بود که برای خودگیری اهالی ماه اپریل سال 2021 برگزار می شود و اینچنین گفته بود که برای خودگیری اهالی ماه اکتبر سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس این روند به تأخیر گذاشته شده است. مهمترین تفصیلات خبرهای هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته میشنوید و نظری به تاجیکستان میکنیم. در این هفته در روز